okutongoza oku kukolirwa mu kyalo kya Humura omutawuni kanso yategegwa kandi kushikirwa abebembezi barimu myishenjero wa Chaka Central Honorable Tom Bright RDC n'abandi batura Uganda, the ministry, a flag of the rehabilitation kutegegwa Chendejo by the ministry tujja twalira emyaka ebiri okumaliriza ye target ekirungi kwete kuli land compensation kubanga oluguudo lwere lwe luli tujja tuba ne sente zetusuubira oluspendingako billion 93 zetusuubira okuluzizaawo ddala n'okulyongerako nga bwe mulabye batandise okukola. Twaramukisa kuno kusiima gavumenti ya NRM kurangu oluguudo lwaitu lwategegwa Chendejo batandikire kurukora tukarubazaho mu parliament minisita yagamba muhumule ati na minisita izira on ground yairora kike na maiso ebintu byona biri hano amabale mugaromba gatera hano Chegegwa abana batungire emirimo services sendire hayi obereza bwizira hayi enkuteji neza kukorwa bakugu okurwa ministry y'ebyenjenda kandi neza kumaraho billion 193. Afterwards we are going of course to do road marking, we are going to improve on the drainage and then on trading centers and like okay this town of Chegegwa and trading centers of Kakabara and other two centers the other side we are going to put walkways. Nienda kuyera kwa manyisa ngo oluguudo lwaitu lweruli muno n'okufa kwerweyongire okukora mu statistics okuruga batanga kurukora abantu bakyagwa muno accidents kyali muno kandi zikyaro nyingi kabuli kukora waima ya minisita kutongoza enkuto ya Chegega kuza Chendejo adzirembwe enkuto ya Chihura Kahunje Mpala naye neija kuterwa chorus oluguudo luno yonna toto project yonna ya kilomita 15 twaba omulimu guno twagubawa mu September emyezi gyakayita kumpi 2-3 naye mulaba kye basobodde okukola egamba batulaze nti balina amaanyi ate ne kye bakola bakyagala. enkuteji erina obulingo bwa kilomita 500 kandi neekolwa ba Arab contractors. Gashaka Philip Murangira.